आयुष की हिदाक कोरोना वायरस पुरा फहनब ngamdrabasu ngathokpadi ngamlagani आयुष की लाइंग पथा की कानबसि मियामदा खंगहनब मथौ ताई हाइन हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ सेंटर कुमार फोंदोखरे अंदक फंगदोरिबा असेंबली की बिफमदा द मणिपुर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2017 असे सोइदना पुथोकना पास तौबियो हाइना कोमदुकना लेंगा के पुंगनिंग सिंगसनलकली प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इम्प्लीमेंट फजना तौबकीदमक मणिपुर की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट लेबाक पुंबगी ओइना होम्स पोजिशन तारकले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थोंगाजम मिरंजयना वन आर्म नकल पुश अप्स इन 1 मिनट अल्टरनेटिंग आर्म्स इवेंट पुश अप 53 तौदना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक तौनबा अटेम्प्ट तौखरे मैं मुख्यमंत्री दम येंब्रीबस इम्पैक्ट न्यूज ने के थक्सम हजि पुंजा से फावि मरै पाउसिंग याम द पिसरी आयुष की हिदाक कोरोना वायरस पुरा फहनब ngamdrabasu ngathokpadi ngamlagari आयुष के लाइंग पथाक की कानबसिंग मियाम द खंगहन मथौ ताई हाइन हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ सेंटर कुमार फोंदोखरे सुसानपुर डिस्ट्रिक्ट की मुलवाली फेल विलेज द लेबा बेथेस्दा कॉलेज ऑफ नर्सिंग होम द स्टेट आयुष सोसाइटी मणिपुरम सुंग डायरेक्टर ऑफ आयुष लमफेल पार अनि नसुंदना पांगथोकपा नोंमि गोइबा फ्री आयुष हेल्थ कैंप कम अवेयरनेस प्रोग्राम द वाफम असि फोंगोखिबनी थरमद मिनिस्टर जयंत कुमार मखाताना मालेम पुंबद संदोखलिबा नोवेल कोरोना वायरस पु फहनब ngamba hidak ngasi phawa puthokpa ngamdri आयुष लाइंग पथाप असिददि हर्बल मेडिसिन प्लान दगी सुंगदोक्लबा हिदाक न फहनब ngamdrabasu लाइना असिदगी ngakthoksaba ngamhanaba akang ahi singna test tau hore ana लाइंग गिलम आयुष की लाइंग पथाप असि अनौब मखल की लाइंग ओइबिगी मथक्ता लाइंग पथाप असि अतोप लेबाक सिंगदसु पामनब हौरकले हाइखि आयुष हाइब मखलगी सिगी पोचे यामना अनौबा मोइबा अदन हारी से ममांगे दखन मतलब ममदा मेडिकल साइंस ना हारगा चुनगी एलोपैथी कक्तमक वइना खोइन उरंबा बट मदुदा लेरिबा एलोपैथी की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मदुगा खेना मोंग मदा प्योरली हर्बल मेडिसिन मदुदा बेस्ड तोबा अमसुंग लोइना अटोक मखल की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अनौबा म थोरपा हाइबदाई आयुष की मिनिस्ट्री से अखोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा अनौबा मिनिस्ट्री ओय अदुना मरम अदुना अपनी ना हारगसु मसिदा फोकस से अखोई लेरिबा प्राइम मिनिस्टर जी मदुना पीडी मखली द होल फोकस से मसे आयुष की डेवलपमेंट मसिदा पीबा मखल पोडो थौरमदु यारोमलबा बतुंग हेल्थ मिनिस्टर न खुल्लसिदा सागलेबा आयुष हॉस्पिटल यंगसिनबगा लोइना था होंगी मनग हॉस्पिटल से साब लोइसिनब होनरगनी हाइना खुंजासिंग दा थाजब पीखे हॉस्पिटल से यंगसिनब लोरबा मतुंगदा मिनिस्टर नौना सागलंगलिबा हॉस्पिटल सिदा फमुंग यांखै थादुना ना लाइंग सथगनी आयुष की लाइंग असे यामना पामनब ट्रीटमेंट अमु ओइरकपना आयुष की ट्रीटमेंट असे अवांग थाकता पुखतनब होनगनी हाइखे यारगदी within 3 months time लोशनना बखै होनगे 3 months time have to do था अहम हाई हारिसे 90 days मंग साबलु सिलें खलबा बुदा इंफ्रास्ट्रक्चर दिलुशन भी आया तो मनोंग के खोना टोटली फंक्शनल ओरे अदन तो बुदि मतिनि इतंग वाट के तो माले अदन 3 months time सी मनोंग से द इनॉग्रेशन तो भी आबगी हाबे तो भी आबगी मो इंफ्रास्ट्रक्चर मा स्केलेटन वर्क्स मा से लोशन लगे दोगा अनदर 1 or 2 months मतन मनोंग की फिनिशिंग अदलोन बेट थागा तो बादु तो मियामदु मदु तो मतंग द एट मोस्ट अखोइना लोशल बगांदा कोइन मसे फंक्शनल होइनाना पेशेंट लागतना डॉक्टर लेतना हेक तोबन हाइबदमुक्ति मसे अखोइन तमखर कितंग चंगनी मणिपुर लेगाना लंदम असगे फार्मर सिंगे यंगबितुना हंदक फंगोदरिबा असेंबली की बिफम असिदा द मणिपुर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2017 असि सोइदना पुथोक्तना पास तौबि हाइना कोम लुपना लेंगा के पुनिंग सिंगसिलकले हिनेमसकी मतांग दंगा सिलाम फेल लेबा लोबसगी ऑफिस द पांगथोकिबा पाउमी सिंग उनबा मदा लोबसगी सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन शांत मंगांग हाई द मणिपुर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2017 असे लंदमसकी लौमी सिंगना पोथोक मरांग काइना पोथोकलगसो योनफम लेतबि अवाबा खया मायुकनरिबा सि कोहन्नबगी पांदमदा मतमदुगी लेंगांगना असेंबली दा पुथोकिबनी अदबु मतमदुदा सिंगी लौमी खरना यलकमना मरम ओरगा बिल अदु पास तौदना लाइखिबनी
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯀꯣꯝꯂꯨꯞꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯕꯤꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯤꯒꯠꯂꯨꯕꯗ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯕꯤꯜꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯂꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯧꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯂꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯣꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯝ ꯄꯇꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤन ꯇꯧꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯇꯦꯕꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯀꯣꯝꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯠ ꯐꯤशꯔꯤꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯜꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯤꯒ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯜꯁꯤꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯀꯣꯝꯂꯨꯞꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯖꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯟꯖꯔꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯥꯏꯈꯨꯜ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯄꯥꯠꯂꯧꯗ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯊꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯥꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯕꯤꯜ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯁꯕ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯊꯣꯏꯕꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯣꯏꯕꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯥꯏꯈꯨꯜ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯗꯥꯏꯚꯔꯁꯟꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯕꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯊꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯣꯛꯄꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯄꯥꯠꯂꯧꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯇꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯋꯥꯜ ꯑꯃ ꯈꯥꯒꯠꯄꯗ ꯌꯥꯅꯗꯨꯅ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯟꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯒ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯝꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯡ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ PDCC ꯀꯧꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯌꯦꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯗꯥꯏꯚꯔꯁꯟ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯂꯥꯛꯅꯕꯗ ꯍꯩꯔꯛꯄꯗ ꯃꯈꯣꯡꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯀꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒ ꯌꯣꯡꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯑꯄꯨꯟꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯌꯥꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯗꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯟꯁ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯟꯁꯀꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯁꯦꯜ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ PMGSYꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯁꯦꯜꯁꯤ ꯄꯣꯔꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯦ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯩꯖꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯩꯖꯟꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒꯤ ꯄꯊꯥꯞ ꯈꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛꯁ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ACN-ABC ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 95ꯅꯤ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄ꯭रोग्राम ꯑꯃ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯂꯥꯏꯉꯝꯈꯨꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯦꯛ ꯏꯀꯣ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁ ꯄ꯭राꯏꯚꯦꯠ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯀꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯇ꯭रेनिंग प्रोग्राम असी मणिपुर अहानबा बायो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अमा ओरिबा ग्रीन बायोटेक इको सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड असिंदना पांगथोकपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम असी हौतोपक मरी लेना ग्रीन बायोटेक इको सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के को डायरेक्टर डॉक्टर असेम सुंदरीना फोंदोरपदा इंडिया गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अमसुंग नाबार्डना लेबा असदा लेरिबा लौमी खुदिंगमक्ता लौ सिंगुबगी अनौबा अमदी अफबा मेथड खंगहनबा अखनबा प्रोग्राम अमा ओइना ACN-ABC हारिबा स्कीम असी लॉन्च तौखिबनी स्कीम असिना ग्रेजुएट लोरगा थबक फंगदबकी लौ सिंगु तौदुना लेरिबा लौमी सिंगदा हेना खुदोंचाबा पीगनी ट्रेनिंग मनुंगदा मतौ करमना इसाना इसाबु थबक पीबदा नतना लारिक हेरगा थबक फंगदना लेरिबा मिउ सिंगदा थबक पीबा ngamnaba amadi laingakti kanaba karamna logani haibigi matangda su takpi tambigini hairi नाबार्ड मणिपुर रीजन अमसुंग ICAR मणिपुर सेंटर की मकोक थंगबा ऑफिशियल सिंग सरुक यादना हौदोखिबा ट्रेनिंग असिदा ग्रेजुएट लोरबा लौमी 35 ना सरुक यारी एग्री एंड एलाइट अंगांगै अखोई ग्रेजुएट लोइरबा अदुगा BSc दा ग्रेजुएट लोइरबा अंगांसिंगना थबक फंगदबगी फंगननाबगी पांदमदा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट तौबगी पांदमदा मसिगी स्कीम जे अखोई एस्टैब्लिश तौजरीनी अदुगा हौनबजु अखोई अहांबा बैच ओइना अखोई हौजनबा होनजरी हादि एग्रीकल्चर दा हॉर्टिकल्चर दा फिशरी देन पिगरी देन अखोई पोल्ट्री गुंबा अदु एग्री एंड एलाइट चानाबा सिनफम ओइबे याबा देन अखोई एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस तौबे याबा हादि सोइल हेल्थ टेस्ट तौबगी सेंटर गुंबा हांगबा याबगी अदुंबा अपॉर्चुनिटी अखोई एग्रीप्रेन्योर सिंजिना अपॉर्चुनिटी फंगनबगी दमकता चंगजनबा पांदम अमने मसिगी ट्रेनिंग से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY चीफ मिनिस्टर हक्सेल के तेंगबांग CMST कार्ड की मतींगना अनाबा मियोय अनि जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जेनिम्स हॉस्पिटल लायंग बदा फबंगम ने हैरी हिरमसिंग मरी लेना फैशन पार्टी की इमुंग मनुंगा
Manipur Press Club the Paumising Unabada, Kangbo Part to Maya Lekaidiki, Toxom Herozit Kobamio Yaman Pongdorapada, Mahaki Masana Paswahi Amaga, Tama Makai Dangariba Mana. Makok the tumor later na batiki Zenems the Pukatana Zenemski neurosurgeon, Dr. Mayang Labam Amit Kumana Honabati, Mamang Sahi December Taran to the operation My Panatona Mahaki Masan Pado, Pagpangam the Harry. Operation Adu Pangtopada isang Sangadaba, Kolai Kara Zenems the later Batiki, Advanced Hospital wide in operation Adu Sataki Harry, Loina operation of the Pangtopada, PMZA, Makada Pangpam Topakana Bakaya, Masapamangam Ki Hainasu, Mahanga Nungai Pongtorki. Maki Masana Pagi Punsikan Bada, so what Hodan Loki Bazenimski Blood Bank, ENT Department, Amadi Neurosurgeon, Dr. M. Amit Kumar, Advanced Hospital, Takat Pongdoroki. Bangalore Sarpusu Muina could Tabiatre, Silonga Rifabire, Silonga Gisum, Dr. Latidana, Guati the Rifabire, Aduga, Guati the Sum, Torambo Tingata Badegi, Isazi, Magmatosi, Mungam Tadana, a Manipur Traga, Sarmik Margatana Badegi, Sarmik Mana, Kulai Simatican later, Badegi, Aquina, Jenaraga, Evans Hospital, Kulai Lozi, Loza Buduga, Saramina, My Pagna, Pangtoxegi, Isagi, Operation Adon Isazi. Pagale. Asisi Matengna, Isaji laying ba, Karangam Duki. Nakalaram the Pomising of the Senapatiki, a Senat Siam Kobanupi, and a Pondoropi Batuina, Makia Popi, Kauni, Kobi, Masagasa, Yankas, Suribima, Hockey January Mapanda, BP struck over the Zenims, the Pocatana, like a Naki Hari, Zenimski Neurogi Doctor, M. Amit Kumar, Biasam Sung Parkinsonna. When I began to say yes, January Tarani, the operation my pana Pantokana Masamo, laying Bada. Nungairam the Badu, Pagapangam the Harry, operation at the Pangtopada Advanced Hospital, Kolai Karawara Pangtoki, the Advanced Hospital, the operation to my partner Satabada, Yauki was Zenimski doctor, sing the Takara Pangtoraki, Lonana Mahaki, Imungadu, same ST card, Pai by Mungamoibana, operation at the Pangtopada card, Asi Kanaba Punky, Hinasu, Makatana, Pangtorki. Mokaina Changsindana Tabiberse, Dr. Amit Kumar, Dr. Parkinson, under recovery divided Dr. Vyas, Mokaina Ahumsina Shum, my Paktuna Simbikre, Aquina operation Tawbuse day 12 the get over. I thought Tawbada, my Paktuna, Husik na Base. I should say that it's already recovered. Disaster Tawdri, Riadubu, Mana Husitaba Tapusing aside normal they get Husiki Taba Hore, other mana Langba Copa City, Kirshu Tawdre. Yamna Takale Dr. Miyam Singh, Adoga, Jenems Hospital, Motang the Amuka Hena, Chokopa Wajasanu Hena, Haizani. Mokaina Changsindana. Pradhan Mantri Matru Bandari Ausna PM MBY implement Pazana Tawagi among Manipuri Social Welfare Department, Alaiba Pumigoina, Open Supposition Tarkle, Dadra and Nagar Haveli, Amadi Sikkim, the Ahan Babandi and Subataki, State Amadi Union Territory, the missing Koti, Magimatakta, Makada Labor Singi Oina. Matru Bandana Saptahada, Tabak Pazana Pakat Pagidamag Award the Sea, Pirakivani, Nasin Delhi the Pangto Pataramada Award the Union Minister of Women and Child Development, Smitri, Irani, Manipur Social Welfare Director, NZ Utamamadi Deputy Secretary, Social Welfare, Manipur Dr. Sonia Oinanda Kusinar Kivani, Award Fanglapada Social Welfare Minister Namsakib Gena, Department of Sivataka Pongdoki. Bisnupur District Police Commando, Tarahom do Subadogra Regimen, the Kuntaruk Subasam Rifles, Kapun Tim Amana, a Kanama Pama Pangati Rang, a Yopuntarum Kaitaba, Matam the Nambol, Bamdiarda, Tihumaki Tabak Satabada, KCP, PWZ active member, and Ifare, Farbamu, any other day, number Awang like I take Koisnam, Rabi Chandra, Maite, Sai Kun, Apopa case, Manang Maite, Madi Bamdiar, Kurau, Makonggi, Taurem, Nanau, Elias Zitin, Elias Transit, Mite in Hari, Makoidi says Sankayam, Sapakapangam de Hari. Farbamu, and into the Matakta number police station, a Kasama registered Tautana, Tijan Bahokre Hari. Taranithis of some rifles na infal Morela Biti Nupa Malupakru, Anirongi Mamaloga brown sugar kilogram Amafare, impact news na powder brown sugar as infal Morela Biki Kuding Tabitriba permanent motorcycle sack poster, Tata Saktimanam Kamdan Saktoki, Sakto Baduki. Aduda Gari to the brown sugar kilogram Amaloto Yoram Tangana Kevin Hari, Saktimana to Torokiba, Chandel Distriki, Yango Pofi Kuliki, Tangzamau, Tangza, Misau. Sahini Pum the Amati Pakalaba Brown Sugar Galona Narcotics Control Bureau da Cosinacre Hari.
Imphal West Senior Division Civil Judge Wariba Ojes Mutumna in Kumzalisini Tarahumdoida made sing badaki Sikibanupami Kiaska Mari Lena Daikidraviki Imunda compensation and Lopa Latra Hum Delising Marfonitoiga Sanipan Nifonipan Pinaba Manipur State Power Corporation Imphal Managing Director Manipur State Power Company Limited ke Shampaki Managing Director so Manipur State Power Development Company Limited ke Deputy General Manager da Khangan Kre Judge Osina Laiki Drabana Pa Swigi Loina Bi Amasung Masana Pina Lupa La Contra Compensation Pina Bathagalaki lawsuit ki YL asi ngasi piki bani YL asi matungina tha ahum phawi manungda Laiki Drabagi imung manungda compensation asi piki dabani hari Zeribam district is Chandrapur Ladiba Veterinary Hospital, Marilainaba Authority, Yangsin Bidaba, the gay Awara Parapik Thandra Lady, Hospital Asiki Housing Papi Masiki Mata, Dangasi fake news, Satan Yangsin Lubada, Field Assistant Ama Amadi, Grade 4 staff, Home Pun staff, Marie Kakna office as a light and later Matinga Kibani. Quite live activity hospitals that lying never purpa shas and care doctor later when a hen kudung sad or mayunari the hospitals give fill assistant and shas and care yang lady London life from topakus climatic sun late maruina aruba naba yarpada lying bugam the big awaba tingery Nakalamurum da staff singi quarter matic sana later disease investigation laboratory the staff singi quarter with no lady hospitals da fill assistant in a later rinku ruina fondopi matungina hospitals infaliki m muhindro koba Mio Joint Director Oiri, Loina Sahi Karagi Mamang, the veterinary hospital, staff Puni Toina Matok, later Mihaina, Kundoroki. Matang such the break of Lozaki, breaking Matunda, coronavirus, Naraba Musing, Tamnaba, a kind of hospital, Sinaki, one province, the Mitarani Manunga Satuna, Garang Hangdoki Pau, the Manipur, Somali, Tongan Ba, E. Pau Sing Pudna Laxage, Impact News me, Tadon Leview. Mayama Mugana Taram now study Valetinski Makata Papau, Miam the Pizzeria. Coronavirus the Naraba musing Tamnabakan of Hospital, Sainaki, Wuhan, province, the Mitaraki Manunga Southern Hangdokre, London and Mitaraki Manul Hospital, Sabang and Bada, Sainaga Perpenki and Puari was the same cray. Narang Hangdokun Mita hospitals that Naba sing admit Tongaraki. Hospitals that Naba sing Tarataki Mataka lying Satanaba, capacity Tamli, among Lissing Ama. Laybag Hospital Sida Tongan Ward Samni Tramapan Lorena ICU Kuntramapan Tamli Chinese Army Ming Makada Hospital She square feet Lak Aniga Lissing Pumapan Park Sabam from the Sinmi Lissing Tereses and Adana Sakat Kibini Nakalamuram da Tongan Hospital Amasu Housing Sakat Pitabak Kanasatari Heidi. Ngasi dari hauduran laing hayeng pauba pangtokataba tari suba ICAR All India Dead Work Project on Conservation of LAC Insect Genetic Resources ki Coordination Committee ki meeting manung mangoinana lamsang leba LAC Insect Host Plan ki Gene Bank ta IINRC Ransi ki Director KK Sharma na lusing bakang bubna Yangsin Kre Yangsin Kongtila sige mari lainana KK Sharma na hai kebada LAC Insect loibana lawmi singi oinadi santok lambi ding tina pibangam gani Haribatin Makalase, Manipur the Horiba, Karamapambi the Tombi, Habit the Lomi Singna, Kangan Matau Tai, Adubu, Manipuri Oinadi, Jobako Sumhana Kangariba, Lay Sat Pambida, Namna Tomba Tangi, Amarom the LSC insectaki, Miobina, Sinariba, Ake Mogipolam Sing Sab the Sour Mating, Oinaribani, Asigumakana Sing, Asigi Matang the Hos Nasitaki Hodana meeting Pangtokadavani Hike. So our main purpose of this meeting is that whatever lac insect is available in this part of our country, it should be collected, conserved, multiplied and again taken back to the farmers so that they are able to start cultivating lac again. And there are lot of uses of lac, particularly in furniture industry and other parts of our country. We export also lac. States where lac is grown, almost 25 to 30% of their agriculture income comes from lac cultivation. So we also want that farmers of this region should also start growing lac and they should also start earning money from lac cultivation. Education is the passport to the future for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Haiba Wakalunda Bisnupur Cluster Manipur Zone Ge CTP Annual Day Celebration 2020 Pangthokre Assam Nagaland Manipur Arunachal Pradesh ANNA Integrated Development Association Manipur Association Dimapur Nagaland Gimi Makada CTP Bisnupur Cluster Manipur Zone Nasindana Taramadu Nungsai Siru Community Hall Pangthokre Thoram Aduda DDU ZKY Project Manipur State Head Tim Lees TD Thore Singh Siruna Resource Person in Asaruyaki.
Nauria Pakalangpa Kendra Gimanung Sana Yang Tangtaliba Kumari High School Gimahiru Singa MLA Sobam Subasana School Backsing Yantokri Nauria Pakalangpa Kendra Gimanung Sana Ladiba Government School Singa Mahiru Singi Masing Henkel A Mahi Masing Tambagi Lamdakan Baming Santuna Nauria Pakalangpa Kendra si Model Kendra Mo Hena Bohanari Haina MLA Sobam Subasana Pongdokre Nasi Asama Tormamagaloina Yang Tangtaliba Kumari High School Gimahiru Singa Local MLA Sobam Subasana Mahakim MLA Local Area Development Funding School Backsing Yantokibani Manipur Sarkar gi school pagal hansi haiba mission gi makhada model school ma uhan yaudana ngasidi chhatra tawnga gi mathakta emission tawduna session hoduna tamba hore school ahum masigi mathakta hojik amuk mathangi 2020 gi session dadi haino khongnombi lamdong haino khongnembi upper primary school ase masi semkatlaga 2020 gi session dagi di school ase su high school gi thakta upgrade tawnanaba aduga chhatra tamnanaba adu ekoi gi mission gi makhada kendra sigi model Kendra ma model constituency ma ohen bai basida ekoi education sector su amu oibanina ngasidi education sector sida education dadi model ma hana dagi di hena phagalle haibu Traditional folk play da yumpam oiba Somalida nupi gi thamoi anirak suba Kunmathoi Supa Bharat Rangam Mahosapta Ulunabad New Delhi ki dabak Peacemaker Artists Association ki Lila Roy Singh ngasi Imphal thadokre National School of Drama New Delhi na sindra pangthokadaba Mahotsapta utkadaba lila si sangnareba playwright Manaubi MM Ibani amadi Sangit Nata Academy Award Yumnam Rajendra na direction pibani lila si Maitei Ningthau Nauting Khong amasung Langmai Petanga ni wari di yumpam orga sanaba lila ni lila sida Arun Yumnam Santos Lai Ibotombi Ibohanbi Tampasna Lalu Milan Pandum Elias Division Dolmani Musung Rasanna Maroi Saktam Langli Karnataka da Pangtokadaba Bahurupi National Theatre Festival da NT Theatre Manipur ki play Sadan Bagi Isaina Mysore Festival la hudokani play asi Nildasa Khuman na iraga Ningthausa Deepak design amasung direction pibani festival asi mafam ani thona Mysore amadi Siva Mogada, February Taramati Taramapanam, the Taramanga, the Kunito Pau Pang Tokadabani. Yaripo Police Station, Kon by Yaripo Pistun Taha, Maya Lekai Bamo, Mayada, Car, and Tanginabani Haiba, Todokta, Nupa, Malakidre, Lakidra Misakasi, Yaripo Pistun Taha, Maya Lekai, Samurai Lapam Sanato, Masama, sayang Kaimanga, a Popa Lakidab, Kula Santani, impacting Napama Powder, Todo, Singaran, Dapung Taram, died at Tokibni Heidi. Houses Sanabi Powda, Guinness World Record holder Tongnazam Niranjoina, one arm knuckle push up in 1 minute, alternating arms event, push up Humputaret Tona Guinness World Record break Tona attempt to one arm knuckle push up in 1 minute, alternating arms male event Kiwina Housing Powi USA Macha. Lui Varkasna minute am the bus of Yankai Humdoi Tautan Guinness World Record Tamagamli, Nazi Tonazum Niranjoi Sahikunito Apogaming Tonazum Razen in Paloweski Manusan Naleba, Naren Konzin Mamang Lekai the Labasina Lilong Sasing the Labor Regional College, the one arm knuckle push ups in 1 minute, alternating arms event push up Humputaret, my partner Tauduna and over Guinness World Record attempt to Bungamke, Tungda Paumising Unabda Tonazum Niranjoi Haikibada. Guinness World Record say Amago in a USA Massa Singer Tamagamni, USA and Taliba Records in a sea Manipur, India and Tugai and Puari, Masema Pabi, Maki among the so minute Amagamanda, one arm, one leg event push up contract Todana. Guinness World Record Ama Tamagam Craig, Makatana Guinness World Record event Kaya known at them Todana, and over record Ama, status you in a Levaga in a Tamapami Hiki. The latest record in the live see Luis Vargas Americani, the total number in 1 minute 53 attempted Yana Agasai to 017. Had the latest record see Sahi Animaka Sulawada to Ibangam Lavasi, I see Regional Correction Exposata within a Regional Correction Pacto Matamda 67 push up in 1 minute alternating arm the Talduna Kamakai Helaga to Ibangame, Namivasi, Regional Correction Nakan Honabri Patini Amadi, Ozago Binasu, Astopo, Mating Pangwe for support of Videgi, Gamani Aduga, Kiwashing, San Manipunasu, Adumatic support of with the Hangatan Hagasari, Guinness World Record Tamibazi, Fitribio in a USA Naso Poma, Kanduna Tugai Bamasung Tambasi, Kaliba Pharmacy in the Azukan Bangabang Tamasung Kanbaya, Kamadegi, USA record target or USA record Sida Tugai. And ba Arke Zoysen the same Manipur Youth League task it up the Pangtop Horgani.
All Manipur Football Association amani classic top of hotels ani na kusamna pangthokadaba youth league asigi dabak ngarang North AOC laiba hotel classic Royal Hall da pangthokiba tharmamada league asigi patron in chief Sagolban asigi MLA RK Imo amani classic football academy ke CEO TS Nawbaga loinena league asida saruk yaga tariba team singi maruin ba thodang lodba mioi kayana saruk yakhe ahan boina Manipur da floodlight season aduna namidangi matamda sanaba yaraba kuman lafa main stadium da Manipur ke minister and Berena thas ki tarukta miyam da stadium asiba kusinabagi nimit asida ahan boina floodlight Manipur youth league ki ahan match sanaragani league asigi under 13 under 15 amasung under 18 boys ki tonga tonga masana hum asida UTLWO Ripo KYFA Koringe Nesu Kurai SWC Kongman Taida FA Taubal HIFA Luang Sangam Neroka FC Sangakpam Manipur Sports House ESU Wangkai Classic Football Academy Sung Sai SSC Logi Team Sing Asidagi Puna Sanari Satruk Humpuna Ta Humsuna Satakadava League Sing Asida Saruyaragani Sana Konabana Lamdamasi Malay Damasak Takpa Maruiba Tongdanga Maloribasi Amuk Hanna Kumang Sausinaba Lamdamasi Lehaudi Mating Levan Nori Basanore Kia Senkat Pamatau Tai Haina Taramadu the Saru Yakiba Sagolbal SLM consultants MLA RK Mona Fondoki. You would say for the society backbone ni haidana koi hainari bari foundation do kan nanabagi masigi youth league sina koi hayeng tungi foundation ul hunana ba masidagi lakad wo players me antina kakad aga hayeng koi state ku mapam gudi makta represent to wonga makpa madu da natana international ki thak su represent to wonga makna bi produce to ba koi players sing se india da nasu represent to boda natana masi hayeng tungda koi su players sing su gumba namakpa position Amarom da Trahum de Super Manipur State League Thasi Tarukti Kumalapa Artificial Tub Ground Sana Baharogan Hari Kumuksam Zoikishan Sentang Makada All Manipur Football Association Sindra Satakata Legasida Manipur Tongan Tongan forms in the Lapa football team Taratar Sarkiarakani State Legacy Ahan Mesta Sagolban United Amasung YUFC and Nina Namida Sigi Nuntilpung Amagamini Funga Sapamatam the Sanaragani Hina Ampaki Assistant Secretary General at Hadrok Pasero Lamana Kangalakli Youth Integration Club YIC na sinrahan Wahesnam Nilakaman Elias Mobi Memorial under 40 kg for a side football tournament kingasi sanakiba matchta Golden FC Palace compound na NYK Tangme Panjal Ahum Sinata Mighty PK ngasi sanakiba ni super matchta Thoiba FC Herona Kafat Khogman Panjal Ama Sinata Mighty PK ahum so matchta All FC Uripok Sorbol Tingena YPAC Langom Naikai Panjal Taramari Sinata Mighty PK ngasi sana ki baroy ba mesta UKCCL oinamna NSO hino khongni bi panjal am sineda mai pe fiki Yanglam SWC the fastest level men's open 7 aside football tournament ki mapu oikre social welfare club Yanglam na sindana pangthoki ba tournament sana ki final match ta SWC Yanglam na YDA karakpo ani sineda mai pe fiki SWC ki mai papi goal singado clubs ki sanaroi Besonat amadi Akas na match ki tramanga suba mani kontra manga suba mina swing da san ki bani tournaments ke best player best goalkeeper amadi top scorer gi mana sing na SWC ki sanaroi sana jawba singkhaingan ba amadi Akas na mathang sina phangkhe tournament lo sinbi ki tharmadu da ice Kainahal Memorial School Langwai dong ki founder ice retain social worker W Amit amadi Hyanglam GP ward member singna saruyakhe Ukrul District ki Tahaw ground da aniswa major of cutting district level Baby Cup 2020 Hokre football cup asigi tarasuba sector Assam Rifle ki Somsai Battalion sindana thasi ki taruk phawba sathagani cup asida punna team nipana sarugihari Nifum Direct Suba Maring Yanglu Korung Organization Maya Kogi General Conference Come Sports Meet 2020 Tenopol District ki Masi Block ki Manung Sana Laiba Pongsong Village dengan sip Hautokre Connecting People Through Sports Hybrid Timda February Taruk Pau Basatakatriba Maya Ko General Conference Come Sports Meet 2020 ase Haudop ki Tramda Autonomous District Council ADC Sandal ki Vice Chairman S Tongpau Mate Member MK Mof Kofam Deputy Inspector of Schools P Morung VAC Masigi MO Dr. K Mofam More Hospital MO Dr. L Majorna Susar Yaki All Marine Sports Association Amshagi Makata Pangtokiba Mayako General Conference Con Sports Meet at the Tongan Marine Village Taraki Nupam Sam the Pimasakayana Sarkiatana Nupaki football, war dance, group, sepak takro, Nupam Sunupiki volleyball, quiz competition, Miss and Mr. Mayako 2020, Mayako Idol Nasingba competition Kia Pangtokani Hari.
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯥꯇꯤ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯃꯣꯔꯦꯗꯒꯤꯅ ꯃꯆꯤ ꯐꯥꯎ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯄꯣꯏꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯅꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯅꯦꯛꯇꯤꯡ ꯄꯤꯄꯜ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯍꯩꯕꯣꯛ T20 cricket tournament के semi-final match सिंह सानना बसेम साबल होइख्रे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन नि मखादा लंगथबाल स्पोर्टिंग क्लब नसिना लंगथबाल पब्लिक ग्राउंड के सानबुंदा गासि सानकिबा टूर्नामेंट के ग्रुप प्री के अरोबा लीगता टॉस गंकिबा ऑल अल आमीन लिलोंग टॉस गमदना मैच असि अफिबा ओवर कुंदा हानबा इनिंग सानकिबा ओवर कुंदा विकेट निफान तुरका रन सामनी फुलोकी मैच असे अनिसबा बैटिंग सानका PSC खोया थोना मैच असि अफिबा ओवर कुंदा विकेट तरे तुरका रन मरपुत्रा तरु खक लौदना मैच असि रन निफुमरी द माइक बनके मैच असि की मैन ऑफ द मैच ना रन याखनी थोयमनी विकेट अमा लौब ngam अल आमीन लिलोंग की ऑलराउंडर MD मुस्ताक ताकी सथरलेबा क्रिकेट टूर्नामेंट असि असि सानकी ग्रुप ए की अरोबा लीगतना YWC लंगथवाल न टॉस गमदना बैटिंग हाना सानकी मैच असि की अफिबा ओवर कुंद विकेट अहुम तुरगा रन चाम अहुम पुथरुक लौब ngam मसिकी पाउखुमदा मैच असि अनिसबा बैटिंग सानकी फोर्स कैटेगाउना मैच की अफिबा ओवर कुंद विकेट मापन तुरगा सुमनगी रन मरपुत्रा थोयखक लौदना मैच असि रन हुमुद्रा मरी द माइक बनके मैच असि विकेट मरी लौखिबा YWC लंगथवाल की बॉलर TS Kishan मैच असि मैन द मैच ताकी सथरलेबा क्रिकेट टूर्नामेंट असि हेंग आन वसानगदबा सेमीफाइनल दा SCCC सिंजमय MD YWC लंगथवाल अदिना लंबा तमनगनी कुंथ्रा मापन सुबह मणिपुर मास्टर बॉक्सिंग एसोसिएशन की मपो कुमोन की थरम गलोइना आहान मणिपुर स्टेट इन्विटेशन फुटबॉल से बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मको मथंग ताखरा टीम सिंधा मना मथंग क्या कोदोल तमख्रे ngasi kumana pa ke boxing arena da pangtok ki championship asik mari lainana association asik kuntha mapan sum pok kumun ke mari lainana pangtok ki championship asik lotion mi sumba thoram amada manipur ki deputy chief minister Y Joy Kumar maba ke president NG TS Kumar MOA के जनरल सेक्रेटरी सुनील इलांगबम अमदी अरुण इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर TS अरुण कुमार लोनेना माबागी हौजिक हौजिक थौपुरी मियो क्यान सरम याकी बगलोनेना सतकीब बॉक्सिंग चैंपियनशिप असिदा मको मथंग ताखरब सानोरे सिंह अदुदा मना मतम कया पिकी सतकीब बॉक्सिंग चैंपियनशिप असिदा MRKVF टीम ए ना गोल्ड मेडल 35 सिल्वर मेडल 33 फंगलगा टीम चैंपियन SRVA में इम्फाल गोल्ड निपान सिल्वर 33 फंगलगा रन फर्स्ट रनर्स अप अदुगा NBA ना गोल्ड मेडल मंगा दो सिल्वर मेडल मरी फलगा सेकंड रनर सप्ताह की मणिपुर तोंगान तोंगान मसाना सिंह असिबु हेना मपांगल कन्ननबा लैरिबा एसोसिएशन खुदिंग मगना अनि थोकपीगी हैनबी असि थादोकपिदना सानरोय क्याना सिब संगबा खंगदना सानजरिबा सानरोय सिंह असिबु पांगल अमदी थौना हापियु हाइना संगसि तरम सरु याकिबा मणिपुर डिप्टी चीफ मिनिस्टर Y Joy Kumar and मसि तोंगान तोंगान मसाना सिंह एसोसिएशन सिंह दा पाउजेल असि पिकी अरबिदा बुलेटिन असि हलायन समन मियाम थमजरी आयुष की हिदांना कोरोना वायरस पुरा फहनबो ngamdrabasu ngakthokpani ngamlagani आयुष की लायेंग पथाकिल कानाबसिंग मियामदा खंगहनबा मथौ ताय हाइना हेल्थ मिनिस्टर एल जेंटिक वाना फोदोखरे अंदर फंगोदरबा असेंबली की मिफमदा द मणिपुर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन फैसिलिटेशन 2027 से सोइदना पुथोकना पास तो भी है ना कोमलुपना लेगा पे पुलिस सिलसिलते प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इंप्लीमेंट फजन तौबगी दबा मणिपुर के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट लेवा कुंबी गोइना ओम सपोर्शन तरगले अमसों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थोंगनाउजम निरंजोइना वन आर्म नकल पुशअप्स इन 1 मिनट अल्टरनेटिव आर्म्स इवेंट पुशअप 33 तौदना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक तौनबा अटेम्प्ट तौखरे